Salibonani igama lenkosi, sithanda ukubonga umsaka uNkulunkulu futhi siyenzele wona kusipho usuku singabaphilayo ukusenzela umusa okusigcina singabaphilayo. Ngiyakholwa ngiyathemba ukuthi phakathi kweviki ledlulileyo umlimo usibusisile usenzele kuhle, lathi kasibusise nabanye abantu, senzele kuhle abanye abantu, siphile kuhle labanye abantu. Siyambonga umlimo osenzele ithuba, osiphele ithuba lokubana sibe lenkonzo, asicimezeni sikhuleke nini. Baba olungileyo, siyakubonga ukuthi uNkulunkulu wethu ngoba phakathi kwethu ngenxa igama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo umlimo osenzele umusa. Sikhulume ngokuthi sithwele amagabha avuzayo abantu. Sithwele nzima emhlabeni, usathane ulwa loluntu, usathane ufisa ukuthi abantu asibambeni lokho kwezinto. Konke usathane akwenzayo ehlukuluza abantu, esihlukuluza njengabantu, isifiso sakhe ukuthi sihlamuke kuNkulunkulu, sithuke uNkulunkulu, sibonana uNkulunkulu mubi, sibonana uNkulunkulu lolunya, sibonana uNkulunkulu kanaki. Kodwa ke kasikubambeni lapha, uNkulunkulu uyanaka, uNkulunkulu lothando, uNkulunkulu uyasizwela izinsuku zonke. Siqhubeka namhla sukela ku chapter 2 from verse 11 sithola indoda le enguMoses isikhulile, sikhulume ngayo last week. Kulento ebuhlungu lapha engithi nxa siqala ngihle ngikhulume ngayo, ibuhlungu kakhulu ukuthi yenza uMoses wazi wasuka wabaleka eEgypt. iBhayibheli lami lithi lona singakathinti lokho kubuhlungu, nakho okunye kumnandi okungithabisileyo, ngikhangele izimuli futhi izihlobo zethu. uMoses ekhulele phezulu ngale koFaro, ehlala endaweni ephakemeyo, wafunda waqeqetsha waba mkhulu kangaka. iBhayibheli lami lithi lona wavuka ekuseni ngelinye ilanga, uverse 11 uthi yena wavakatshela abakibo ababeyizigqili, abakibo ababehawula, abakibo ababephakathi kobuhlungu obumangalisayo. Wasuka phezulu ngale government official, wehla wayafika kwabakibo eNkayi, wayafika kwabakibo eBhinga, wayafika kwabakibo eKhezi, wayafika kwabakibo phansi ezigabeni ezilobuyanga, wothi ngisho njalo. Kodwa thina khathesi kuyasehlula njengabantu kubana ungaba phezulu ukuvakatshele abantu bakini. Bona yibo abaphansi abazama ukuvakatshela, kodwa ke phakathi kwakho labo kulabantu ababuza imibuzo, kulabantu ababavalela. But uMoses esesikhundleni la position ephakemeyo, le position enkulu, wavakatshela abantu bakibo. Engxenye uyangizwa khona lapha engikutsho, lanxa usungumanager, lanxa usungu-MP, lanxa usungu-president, ungakhohlwa ukuvakatshela abakini abasehlutshweni. Lanxa usufunda okungakanani, bavakatshele, ungakhohlwa abakini. uNkulunkulu kasize, uNkulunkulu kasibusise. Ngiyathemba kuyazwakala lapho. Lanxa usuhlala emayadini, ungakhohlwa abakini abasemakhokhoba, ungakhohlwa abakini abasesitungwiza, ungakhohlwa abakini abasendaweni eziphansi, ngoba isikhundla kasicithi ukuthi labana abantu ngabakini. uNkulunkulu asiphathise, uNkulunkulu asisize khona lokho. iBhayibheli lami lithi lona nxa esehla uMoses efika evakatshela abantu bakibo, uthola kunzima mu-Egyptian evuthuza umuntu wakibo, umuntu wako Israyeli ngemvubu, emqathula, emtshaya iqolo leli. Akhangele uMoses ezwe ubuhlungu ukuthi umuntu wakithi uyahlupheka. Haleluya. Umuntu wakithi uyahlupheka, isihlobo sami siyahlupheka.
umuntu low ochaya umuntu wakithi kangaka why engelazwelo abesethalaza ngapha uMoses athalaze la ngapha abone kungelabantu akhweza imkhono alunge abesemlanda umEgyptian amshaye amqamula intamo elamulela umuntu wakibo. Haleluya. Elamulela umuntu wakibo. But izikhathi eziningi thina siyajoyina abantu ukulwa lezihlobo zethu. Siyajoyina abantu ukuthi baxabane labantu bakithi, sibanika information yokuthi balwe baxabane lezihlobo zakho lezihlobo zami. Bekumele sibe lengqondo lomcabango lenhliziyo enjengaMoses ukubana awuzihlobo ezithandekayo ozondo wakithi usezonde lami, siba defende, sibasekele, sibavakatshele, siyefika kwabakithi lanxa besesigabeni esiphansi umlimi asenzele kuhle. Abesekhipha itissue Moses baby soft enhle ahlikihle igazi emuntwini wakibo, amhlikihle lomula. Ngiyabona engxe esekhipha lamanzi emnathisa ayemhlalisa laphana amtshela ukuthi sorry kuza kuba right. Abesebuyela uMoses ayelala embhedeni omangalisayo aphumule kusasa futhi. Haleluya. Wayengadinwa, asingadinwa lathi. Asingadinwa lathi ukubathwala abakithi emahlombe. Wavuka futhi following day wayafika khona hale wacheka wakhangela ngokusolakala kwenhlanhla uthe uthuyehla uyafika ngale wathola kule nkalakatha yezaguru kuyafiwa kuyachaywana. Nxa esondela eduze athole ngama-Israelites alwayo wodwa, ngama-Hebrews alwa wodwa ayachayana. Omunye usehlezi omunye amadundulu uyamchaya. uMoses abesegijima fika bambe lo chaya omunye abuzisisa indaba ezukuthi lowo orongo nguyo lamandla umhlaba. Orongo ophambanisa omunye futhi nguyo lamandla ukuchaya lo phanjanisiweyo. Vele kunjalo emhlabeni. Kwesisikhathi abarongo yiba le mali bayelungisa phezulu labo judge ngale indaba ibe right. Wena ophanjanisiweyo ongela mali uhlalwe amadundulu ngamapholisa, uhlalwe amadundulu yi-state uluze kube sokushoda uMoses wangakini ongakulamulela. Mhlaba unjalo umhlaba uyethusa. Okubuhlungu ukuthi abasehlulayo bale power physical baphinde babe le power ngenxa yokuthi bakuposition bani kumbe balobo bani abakule position emhlabeni. Ngapha urongo, ngapha uphinde, ngapha uphanjanisiwe, uphinde uhlalwe amadundulu ngumuntu okuphambanisileyo. Banengi abantu abahlukuluza abantu, baphambanisa abantu bethembe ukuthi bakweyi group yabantu abale power. Ngazuye ngaphi awungeke unqobe, awungeke ubehlule ngoba bona balabantu phezulu ngale abahle balungise labo bakuhlala amadundulu. Nansi indaba ebuhlungu enthe yona ingizwisa ubuhlungu. Nxa ebalamula uMoses style ngenze njalo wena kathi wenza umchayelana ubhuru wakho futhi kungorongo, why ungaxolisi, why lingalungisi kuhle indaba le? Phela lingakhohlwa lina lingabantu banye, lina lizihlobo livele ekhaya lilodwa lingabantu banye. Why lingakukhulumi kuhle?
why likhetha ukulwa, why likhetha ukumchaya? Lingenzi njalo bantu bakithi. Yena lumathayo omunye, yena lumaphambanisa, kuthiwa bese phusha futhi uMoses athi yena ngubani okubeke ukubana ube ngujaji usikhangele, ngubani okubeka ukuthi ube ngumthungameli kithi. Okay, sengikhumbule. Usufuna ukungibulala, indlela omi ngayo usufuna ukungikhahlela lapha ngife njengom-Egyptian ombulele izolo. Bible lami lithi uMoses wama wathi khwimilili, wathula, waqalisa ukuchawa luvalo, ukuthi nxa indaba le isikhulunywa, wesikhulunywa kanje ngumuntu wakithi, bengilamulela umuntu wakithi, ngale koFaro ikhulunywa njani? Wahle wasuka khonapho kwazwakala ukuthi uFaro lendaba luseyazi, usemdinga uMoses, efuna ukumbulala. uMoses wahle wabaleka ngenxa yomzalwane odinge ama-mistakes kaMoses wezolo, wawagcina usewasebenzisa namuhla ukuze uburongo bakhe bungakhulunywa, bungalungiswa ngoba uMoses kulento ayiphambanisa izolo. Sihlobo esithandekayo, ichurch kakumelanga ibe njalo. Ngeke ngabala kwenye indawo ngahleka wathi uthena emhlabeni kulabantu abanye abanjengo-referee webhora. U-referee webhora ngala side ngaze kuhlohlwe ibhora ka celebrate, ngumuntu ogijima 90 minutes edinga ama-mistakes ebhoreni ukuze achaye ipembe, achaye itrumpet. Banengi abantu abanjalo esiphila labo abango-referee namuhla, kusasa uzachaya itrumpet ngemistake oyenzileyo ukuze azidefende yena. Zihlobo ezithandekayo, singasebenzisi ama-position ethu empilweni ukuhlukuluza abantu abangaphansi, ukuhlukuluza abantu abangela power. Singathathela abantu izinto sithembe i-position kumbe isihlobo sakho esiphezulu. uMoses wahle waqhuqa ichurch kakumelanga igxile emaphutheni omuntu, kumele ibe yiyo eduduza abantu, lenika abantu ithemba, bahlale kumlimi bekwazi ukuthi uJehova uyathethelela. Wethuka uMoses wathi nxa into lesikhulunywa so, umuntu ezwakala ukuthi unganule gwile emphinjeni ngokukhuluma into engiyenzileyo, ngivikela Israelites. Pho ngale kwabezizwe kuthwani, ngale koFaro kukhulunywani, waze waphuma, wahle waphuma, wabaleka, wayemidiyana, wahambe egangeni, wahambe enkangala. Impilo yakhe yaba sengozini ngenxa yomzalwane ogebha amangcwaba. Banengi abantu akade bekhonza asebeze bathole church kungahlaleki, ngoba every meeting ngiyokubakhumbuza ukuthi izolo babulela um-Egyptian. Wesi kukhulunywa ngabantu okumele baba-defende, abantu okumele babanike ithemba lokubana bahlale enkosini. Singaxotshi abantu ngokukhuluma ngamaphutha abo, bavele bayawazi. Abakudingayo yikuphiwa ithemba enkosini. Nxa esesukile uMoses ayehlala futhi kakelani mbhalela lapha ngathi umlimi uyazenza into zakhe. Sikhulumile ngani ukuthi kwasokuphenduliwe ukukhala lo mthandazo kaIsrayeli ukuthi bahlupheka, bahlutshwa nguluFaro. Ama-version athi yena owayengamazi uJoseph, ami-version ethi yona whom Joseph meant nothing to him. Nxa ebahlukuluza ahlafune lo Moses ukuthi ambulale, uMoses abaleke esekhethwe ngumlimi khonapho uMoses ukuthi nguye ozathungamela, nguye ozakhululwa, nguye uNkulunkulu ozamsebenzisa asihambeni lapha ukukhulula isizwe sako Israyeli. uNkulunkulu lamandla okudobha labantu okule record ebhaliweyo
wayaziwa ngabantu bonke ngumhlaba wonke eyama mistakes abo lamaphutha abo, but umlimi uyenelisa ukudobha uMoses obulela umuntu amsebenzisa ukukhulula isizwe sako Israyeli. Ngumlimi oqualifya abantu malidumisa igama lenkosi. Ukuthi labana babekwazi ukuthi labana basebekhuluma ngakho ukuthi lona kwasekusebenzisa sokuyi defense kwakungenza ukuthi umlimi amlahle uMoses. uNkulunkulu wathi ngimfune njalo elezono, ngimfune njalo engumbulali, yimi ngilamandla. Lina liyakhuluma ngokuba ngumbulali kwakhe, mina ngilamandla okumguqula abe ngumthungameli lendlalifa yombuso wezulu. Umlimi uyoqualify abantu. Kunabantu abanengi uNkulunkulu abaphe izipho zokwenza umsebenzi wakhe, izipho zokuhlabelela, izipho zokuchumayela, izipho zokuthungamela, but sebehleze emsamo we-church ngoba phambili kunabantu abalezolo yomuntu lowo every time bakhuluma ngayo, but uJehova uyabasebenzisa labele izigwenxa ukuze kuveze amandla akhe, umlimi asindise. Nxa unjalo ungavumi uqitshelwe ngabantu abakhuluma ngezolo yakho, uNkulunkulu ekuphathise isipho esiqhakathekileyo. Asiqhubekeni sihambeni kumnandi la. Then into engiyibongayo nansi la, ungabala lamabhuku athize ayachasisa ukuthi uMoses ngenxa yokuthi wayehlezi ngale koFaro wafunda, asesukubambela wafunda eCBC uMoses, wafunda into eziqhakathekileyo, wafunda into ezinkulu, wafunda even langapha ku-military side. Wayemkhule mangalisa, but umlimi nxa esemkhethile lama-degrees akhe uMoses, uNkulunkulu thena kawasebenzi emsebenzini wami. Sekumele kudilike konke owakufunda ezikole eziphakemeyo ungene kwesinye isikolo esitsha. Baningi abantu umlimi asebangenise ku-program yokudiliza imfundo yabo yomhlaba, abafundise enye into afuna bayifunde ukuze benelise ukungena emsebenzini wakhe. Number 1. Number 2, ukuze kwenelise ukuphila labanye abantu. Ungacheke emuva ababhalayo bathi bona uMoses ipatience wayengelayo, wayebona ukuthi umuntu uyazenzisa sibantu, umuntu uyazenzisa, kumele nje umlando umchaka, kanti umuntu uzenzisela. Wayengakwazi ukubekezelela abanye abantu, but umlimi wathena ukuze uthungamela uIsrayeli ayefike eKhenani, ngifuna inceku ebekezelayo, ngifuna inceku ele patience. Wamsusa eState House, wamusa egangeni, wayakwelusa izimvu. Haleluya. Asike sikhulume ngokwelusa abake belusa. Nxa welusile izifuyo zonke zithembe wena, nguwe odinga amadlelo, nguwe semakhaya lapho kunenyamazana zeganga khona, nguwe ozivikelayo, nguwe obona ukuthi ziyanatha, nguwe obona ukuthi ziyadozwa, eqamukileyo uyayifaka uhlaka. Nanko kunye ngubongilele ngukhumbuleleyo okungamathokazi okuncane kungazalela egangeni, nguwe othwala izinyane. Nxa lihamba selisuke njenganapha lentumbane complex usiye ekhaya, izinyane likhale lakho kusabela ukulithokazi, kubuyele nankuyena kugijima, kubuyela le njengaku-display lapho kuzalele khona. Sekumele uchibilile ya khangelani training uNkulunkulu ayifaka uMoses, ayinika uMoses ukuze enelise ukungena emsebenzini okuthungamela uIsrayeli. Sekumele ubuyele kumbuthinte zonke, kumbuhambise ezinye ekhaya, uphenduke uyexothana lalokhelo kulithokazi, uzukubamba ukuthwale ubuye lakho ekhaya. Patience. Engakayi kuba ngumalusi uMoses wayekwazi ukuthi umuntu vele ufuna ikaravosi uyachaya.
wayelolaka uMoses, wayelolaka uMoses, ithemba yayikhwela umlimi wathena emsebenzini emfuna ukufaka wona ukuthugamela abantu kumele kube lezinto ezimbalwa okumele ziphele. Ziqedwa kuyini? Ukuthi uye kwelusa izimvu. Hallelujah. From a professor, from a prince to a shepherd. Banengi abantu uyazazi lawe lapho khona namhlanje ungakacomplaini, qala ubona izolo yakho kulezinye izinto umlimi afuna ngayona le situation ophakathi kwayo ziphele ziphume empilweni yakho ukuze wenelise ukwamukela umsebenzi wakhe. Wenelisa ukubamba, wenelisa ukubekezelela amalungu ebandla, wenelisa ukubekezelela abantu emhlabeni omakhelwane, lanxa ujumayela wenelisa ukubabekezelela, lanxa bebuza imibuzo ongathi kayila ngqondo babekezelele, ngoba ukutraining khathesi umlimi akwenzele kuhle. Uke wahlala emayadini, khathesi umlimi sekuthe hayi ngangcono uye training Country Park empompini, akulamanzi, akakuniki training umlimi ukuthi ukuyela yini empompini labanye abantu bakungenele. Hallelujah. Uhlale Country Park ngela magetsi. Umlimi kwakuyekela wa drive imoto kathesi sifile kayilungiseki, akufake layinini, akufake ku training yokuthi ube patient elayinini yezupho. Abanye umlimi uvumile bafelwa ngumkabo, indoda isaphila, ubutshela abantu ukuthi awukhulumi lo muntu wena ulento zakho. Umlimi wathi okay mana ngafika lapha alale ukwenzela ukuthi ufunda umuntu inja isindebele. Banengi abantu, sibanengi, uyazazi ngiyazazi esesesikolo sikamlimi sokufunda umuntu, sokuphila lo muntu, sokwazi abantu, sokwazi lo mlimi. Abanye abantu ngenxa yezinto ababelazo bebebonana ukukhonza yinto yabantu abangela umsebenzi, bathi umlimi sekufaka esikolo wakususe State House khathe suxotshana lezimvu. Hallelujah. Ngubonga ukuthi uzaqonda nta njengoSolomon, ngoba umlimi kufuna estikini. Phela umlimi mana mpombe ukuthinta la akulama students kamlimi afailayo ngaphandle kwaJudas Iscariot kuphela. Mana ngijime noma safika kukho kwelinye ilanga siyele kuNebukadnezar owayezitshele phakeme sithi yena umkhulu katshelwa umuntu esithi ngumlimi emhlabeni. Umlimi wathi lo muntu ngiyamfuna but nxa ese-State House uplayful, nxa ehlezi labantu abakhe uplayful, nxa ama-governors lokhu ezomsalutha kamukeli isikolo sami, nxa abantu belokhu bemguqela kamukeli ivangeli. So iplane ukuthi ngimhambise boarding school yami for 7 years ayetrainer abekwazi ukuthi there is a God in heaven. Elokhe mile so ebambi iqole ekhangela iBhabhiloni esithi iBhabhiloni leyi yime ngiyakhileyo. iBhayibheli lami utha umlimi wahle wamthinta ingqondo yathi tha, waba njengenyamazana, wahle wasuka phezulu ngale umama elungisa into ezimnandi, wadlule dobha ibeetroot, wavike dobha icarrot, khulula izigqoko edlule lonini yakhe, wahle waqalisa ukudla iloni, wayegangeni 7 years. Inzipho zaba ngangezokhozi, inwele zaba zinde, wafunda 1 year, 2 years, 3 years, 7 years. Wasesima wakhangela phezulu, wavuma phakathi kwakho, there is a God in heaven. Kulabantu umlimi abasusa lapho aba-comfortable khona, abangalizwayo ilizwi likamlimi, abalethe esikolo sakhe, babe ku-boarding school, badla ibhinzi, bageze ngamanzi aqandayo ukwenzela ukuthi bapase, babekwazi ukuvukisa omunye umuntu. Babekwazi ukukhuleka, babekwazi ukubala ilizwi likamlimi, babekwazi
ukuvakatshela abanye abantu. Umlimi uyakufaka esikolo, wamfaka esikolo uMoses, wafunda i-patience. Number 2 enye into ayifunda uMoses, i-humility. Khangelani, izolo ngale nguyade evukiswa kade usehlala koJethro, wena usizimfu usengumkhwenyana sevuke echobhanisa ibhaji, nguyovuke evukisa, livuka njani mntana lijani, hayi kulungile, hayi se-reporter. Izolo bekuripotwa kuye, khathi esingiyose-reporter, hayi enye imbuzi izele lapha le ya into right, but bengicela linginike lo muthi lwani wokuzihlaba. Humility. Umlimi uyatrena, umlimi uyachuna abantu. Kulabanye abantu umlimi abachunayo, usabuchuna ungaba right, upase sungene elayinini kaJehova. Umlimi asenzele kuhle. Kwesinye isikhathi ungacomplain ngalapha esikhona, sike sakhuluma ngoJoseph, kumele ube khonapho ukuze uchuneke, ungabadali uzathatha isikhathi eside kuleso sikolo ngoba umlimi uyakufuna kuphela. Nebuchadnezzar wathatha 7 years. uPaul esuka lapha ezitshela phezulu kwebhiza, kwaba lombane, waba isiphofu, wahle wapasa. Wena ngikwazi ukuthi lami siyathatha isikhathi esingakanani, kodwa umlimi uyasifuna patience, humility. Waba lobuntu, wazehlisa, wamamaza umuntu, wavuka ecela, wavuka evukisa abantu, wahamba wakwelusa, wadla wagebhiza tenda. Izolo ubenatha ijuice, namhla usegebhisa tenda, wagebha imbongolwane, wadinga utshani, wafaka phansi, so baqamuka yamlahlekela, waguqa wangcola, waba lamakwande esesikolo sikaJehova. Waba lomkenko ophuma igazi uMoses. Umlimi uyakufuna ensindisweni, umlimi usadila lawe ende usadila lawe, kakaqedi ngawe, usakuchuna, kumele uphume usuright kabani Nkosi beselidunyiswa. Asambeni la chapter 23, sorry, uverse 23 khona pha. Moses athe lokho hamba kule ndaba emnandi esikhulumileyo lapha. Uverse 24 uthena, God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, Isaac and Jacob. And so God looked at Israel and was concerned about them. Xa efaka uMoses esikolo la, ingqondo kamlimu isikhangele uIsrael. iBhayibheli lami lithi uNkulunkulu wezwa groaning, ukububula kuka-Israyeli, wazibona inyembezi zika-Israyeli, wezwa ihlamba, wabona ulunya lwama-Egyptians, wabakhangela, and God was concerned. Nxa wabazwela, nxa wabezwa izolo, uNkulunkulu ofana nayo uyakuzwa lawe, uNkulunkulu ofana nayo uyakubona. uNkulunkulu is concerned about you. So asimethembeni othembekileyo. Inkululeko iyeza, inkululeko isifikile. Kulabantu kumele baqale babe ku training, uNkulunkulu aqeqetshe, ahwaya amaqolo esono. Kulamanye ama characters okumele alungiswe ukuze sifanele umbuso wezulu. Umlimi uyezwa, sike sakhuleka, uyakhuleka, umlimi uyakuzwa ukububula kwakho. Asimethembeni othembekile. And uyezwa umlimi. Chapter 3. Naye lokho usile uMoses ebhota eqansa ngale, esethelelo xa kukhona ngale. Wafunda into eziningi uMoses, wahlatshwa lugagu, wazivangulo lonyovu wamdabula, wafunda into eziningi esesikolo khona ngale. Athi uyabhoda abesebona kulesihlahla esivutha amalangabi lapha.
asondele, nxa esondele eduze ezwe ilizwi likhuluma laye limbiza ngebizo, Moses, khipha imbatata ungasondeli lapha ngoba lindawo ingcwele. Abesekhipha alalele uNkulunkulu, abesekhuluma laye athi inkosi uNkulunkulu oka-Abrahamu, oka-Jacob, oka-Isaac, ngikuzwile ngiyakuzwa ukububula kwabantu bami Israyeli, abako-Israyeli e-Egypt. Ngiyakuthuma wena ukuthi uye bakhulula. Wathula so uMoses, waseqala uMoses. Siyagcina likubambe la. Hayi mina I'm not eloquent ekukhulumeni lapha, njalo ngilinyagagasa ngikhulumi kuhle. Mlimi ngawe uyadinga omunye umuntu. Kuthiwa umlimi wazwacaphuka. Wathi Moses, ngikuthumile, don't worry, sengizaletha uAaron akuncedise umsebenzi engithume wona ngokuthi ukhulule uIsrayeli. Sibe sithandikayo sithola amagabhe ovuzayo emhlabeni. But siyabonga iplani yokusikhulula ikhona. uMoses sewazalwa, inkululeko ikhona. Sekukithi problem kaMoses ayelayo nansi la. Uthi mlimi uhluphe nalo ukuthi ngiyathi ngifika kwabo Israyeli okumele ngibakhulule ngambatshela ngawe, bazafika bangangikholwa, baya kuthi ibizo lakho ngubani. Asibambela. Xa kule nto uhlupho, ukudubeka, ukuhlukuluzwa, kwesinye isikhathi kuyathathela abantu ithemba. Bagcina abantu sebejayele into engajayelekanga. Abako-Israyeli bahlupheka isikhathi eside. uMoses uthi yena ngenxa yohlupho lwabo ngizafika ngibatshela ukuthi ngihlangane lawe bangangikholwa. Bathi lebizo lakho ngubani? Khangelani emhlabeni, lisikhangele thina, uzikhangele lawe, ukhangele abantu. Ngenxa yohlupho, ngenxa yokuhlukuluzwa emhlabeni, ngenxa yokudubeka emhlabeni, ngenxa yokuba sebugqilini emhlabeni, kunzima ukuthi abantu abahluphekayo, abantu abasebugqilini bamuzwe uJehova. Abantu bathwala nzima, kwesinye isikhathi bayala ukwamukela ukuthi uNkulunkulu uyabakhulula. Dubo Sathane uyasihlukuluza, sesihlahla ithemba, asihlukuluze size sibona ngani ukuhlala kuye kungcono kulokuza kumlimi. Asambeni uNkulunkulu athi, hayi Moses, ungakhathazeki, wena hambe batshela bengabuza ukuthi ibizo lami ngubani. Verse 13 uthi wena uhlangane lo I am who I am. Nginguye onguye. Unginguye ongithumileyo ukuthi ngilitshele ukuthi sokuzakhululeka. Sike sakhuluma siqalisa ngalo ukuthi umthandazo lo wazwakala, kwazala uMoses kwathini wazwa enkangala usebuyile. But akuhle kuphumwe khonapho kulezinto futhi okumele zenzakale. Umlimi kuza kukhulule wena kumele aveze amandla akhe kuFaro. Abefika uMoses athi yena zwanini lapha madoda, liyangikhumbula mina abanye bathi thina sikwazi sasibancane kodwa sezwa kuthiwa kwakulomunye undoda okuthiwa nguMoses khonapha wayihlala ngale. Ayisithi ayikelani isitori sonke leseside. Ngihlangane lo mlimi enkangala uthe ngizolitshela ukuthi isikhathi sokukhululeka sesifikile. Sibambeni la, sengiyaqeda la. Ukukhuluma nabo abesesuka iBhayibheli athi yona ahambe lo Aaron bayekhuluma lo Faro, bami phambi kaFaro bakhulume naye bathi uNkulunkulu osezulwini, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi yena khulula abantu abami bayinkhonza. KwaSathane, asibambeni la, KwaSathane sihlobo esithandekayo akuphunywa lula. Ngavumi lulu uSathane ukuthi hayi kulungile singaphenduka, akusuka lula, indawo enzima. Kungaba lulu kuyangena kodwa ukuphuma kokhona kunzima. Nxa
sekukhulunywe naye uFaro ahlasukume azonde ahwaqe athi okwenza licela ukuphuma kuyakhonza umlimi wenu yikuthi lingamavila. Nxa kulento ekhweza iBP uSathane, nxa kulento ezondwa uSathane yikuthi abantu bafise, abantu babizelwe ekukhonzeni umlimi. Kafuni abantu bakhonza umlimi, kafuni abantu bakhululeke. Ngangcono enze kwangakwenza ukuze sihlale singaphansi kwamandla akhe. Akuphunywa lula koSathane. Omunye uyahlabela uthi yena ungahambi ngaleyo ndlela ngoba uzahlangana loSathane. Zobe sithandeka ngiyacela abantu abatsha abadala sonke silaleleyo kasimbalekele uSathane asosihlobo sethu, asomngani wethu. Usangasithembisa into ezinhle, ngasithandi, ufuna ukusifaka ebugqilini, mzwana uzama ukuphuma. Akuphunywa lula, akuphunywa lula koSathane. Kungafiwa kuwonakale mzwana usufuna ukuphuma. Athatshintshe athi yena hey angulalela Moses lento yakho le into engiyenzayo. Athabiza uFolomani athi oIsrayeli batshela ukuthi basebenze nzima. Inamba yezitina kayitshintshi, babe providwa ngotshani bokutshisa izitina. Wathi yena inamba kayitshintshi, sengikhipha utshani, sekumele batshise ngotshani abazidingele bona. Asibambeni la, asibakhanye akuphunywa lula. Senge ngahlangana nabanye abantu sibanda abathi bona Mthembo mina ngingakakhonzi, ngingajombi, ngingakakhonzi into zasengihambela, ngingakakhonzi abantu abami babepasa, ngingakakhonzi abantu abami babengaguli, ngenele ukukhonza la ngadevelop umkhuhlane onje. nguSathane osezama ukuchila abophe tighten iscrew ukwenza ukuthi ubona ngani ukuba ngaphansi kwamandla akhe kungcono kulokubuya kuJehova. Kasihlaleni kumlimi abasekukholweni ngiyancenga igama lenkosi. Lanxa izinto zingabhalansi, lanxa kungamnandi ekukholweni, kasihlaleni komlimi sivikelekile. Sihlobo sithandekayo, singake siphume siye kwaSathane. Akuphunywa lula. Kuyafa umntwana ngiyakutshela, inkomo zingaphela. Akuphunywa lula. Uyahlatshwa isihlabe esingehliyo, akuphunywa lula. Kasihlaleni kuJehova. Abangale nxa umlimi elibiza kasibuyeni, ngiyakwazi asibuyeni. Kuza kuba lobuhlungu, kuza kuba lomkhuhlane, kuza kuba lokufelwa, enxa kuza kuba lokuyanga, but kasibuyeni kuJehova asikhulule. Ngithi mina uSathane kafisi abantu bakhululeke baye kuJehova. Uyazi yaqala inkathazo, bechaywa bengasaphiwa utshani, besebenza nzima. Sengiqeda bambandla nansi into engethusile. Nxa besebenza nzima uNkulunkulu uyahlangana loMoses abesekukhuluma nawo uMoses. Ungakhathazeki Moses, ngiyabakhulula abantwana bako-Israyeli, ngikhumbulile isithembiso engasenza kuAbraham, ngasenza kuIsaac, ngasenza kuJacob. Hambe batshela ukuthi ngizakubakhulula. Ngithe ngibala iBhayibheli, bazonda bangamlaleli uMoses. Bamblame uMoses bathi ngenxa yalolu hlupho nguwe osilethela inkinga enje. Akuphunywa lula. Akufunayo uSathane ukuthi ekugcineni abantu bagcine beblame umlimi, babona ngani ukuhlala ngaphansi kwesandla sakhe kungcono kulokuya kuJehova. Umlimi asenzile kuhle sobesandla. Sisehambweni umlimi asigcine esandleni sakhe, asibambeni lokho. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise engxenye isituation ophakathi kwayo.
ngumlimo ovumileyo okwenzela ukuthi ufunde usuke e-State House uqalise ukwelusa imbuzi, ufunde i-patience, ufunde i-humility, uqalise ukukwazi abantu, uzehlise, uvukise abanye abantu. Ngumlimo okufaka isikolo sakhe kumele upase ukuze igama lenkosi lidunyiswe. Kudilike ukuba nguwe kuphile uKristu. Kudilike ukuthi wena awukhulumi nomuntu, uzehlise igama lenkosi bese lidunyiswa. Number 2, umlimo uyezwa, uyabona ukudubeka kwethu, uyakuzwa ukububula kwakho. uNkulunkulu uyanaka, kasimethembeni. Sekulenyathelo aselithethe ukuze wena ukhululeke. Number 3, isihlobo esithandekayo, nxa sekusukwa, nxa sekuphenduka, nxa ususiza kuKristu, kakulula ukuphuma kwaSathane. Umlimo asenzele kuhle kudinga amandla ezulu ukuze aqamule amaketane sibuye kuJehova. Asicatsheni kumlimo, asimethembeni kumlimo. Sithwele amagabha avuzayo ongasikhulula nguJehova. Asikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda. Qhubeka ulathi, sikhulule, senzele kuhle igama lakho, siyakhuleka. Amen. Amen. Make it all alone. Hold me tight, Lord, I'm afraid. Stand you by me when I stand. Walk beside me as I walk. Carry me gently on. You're the master on this vast lane of life. You say it's just fast all the way. I wanna get off anywhere. I can't cope with the pace. It's just too fast. I want some peace in mind. I want some rest, my Lord. I've had enough. Just for a while, hold on. Jesus will come. For he knows the right way wrong. Brother, let him cry for you. He has traveled here before. Sister, he will do for you. All the traffic gives him way. When he gently gives a sign, with his hand bearing scars, he's the master on this vast lane of life. You say it's just fast all the way. I wanna get off anyway. I can't cope with the pace. It's just too fast. I want some peace in mind. I want some rest, my Lord. I've had enough. Just for a while, hold on. Jesus will come. You say it's just fast all the way. I wanna get off anyway. I can't cope with the pace. It's just too fast. I want some peace in mind. I want some rest, my Lord. I've had enough. Just for a while, hold on. Jesus will come.
just for a while.